Šta ćete ga pitati sve? Pa to da nam iz tvoje perspektive malo prepričaš. Svoj nastup. Nastup i tako. Ne znam kako bi mogu. Ne mogu pričati. Kako ne, evo lijepo sad pričaš. Evo lipo. S tim tvojim glasom je sve lipo. Ma nije. Iako nisi prošao dalje, bilo je fantastično. Već su ti... Da. Hajde. Jel možemo? Može. Iako nisi prošao dalje, fantastičan nastup je iza tebe, divni komentari i već su ti prognozirali budućnost zavodnika i fenomenalnog pjevača. Pa šta mi više treba zapravo. Ovo je sve show, da. Vidim jedan otisak tu na tvojem obrazu, dakle ljubili su te puno. A jesu malo, a? Znači već si počeo opravdavati to. Naravno, Kako je iz tvoje perspektive izgledao nastup? Trema uoči nastupa ili neki možda dogovor s Ivom? Ja bi sve ponovio ovo, da me se pitali, eto. Točno tako kako je bilo? Točno tako. Što misliš što je na kraju odnijelo prevagu na Ivinu stranu? Mislim da se ona može u dosta više stilova pronaći nego ja. To je da se njen glas na više različitih načina može iskoristiti. Ti si jednostavno takav i to je to. Hvala Bogu, da. Što ćeš sad dalje? Pjevanje ide dalje? Pa naravno. Nastavit ću pjevati. To mi je životna ljubav, ništa me ne može spriječiti tome. Što ćeš najviše pamtiti iz Voice-a? Društvo, prijateljstvo. I ovo.